wo ka say nyamra ko pa na na yempese ye di sum be say program no ana wo bibi aba futi asem fro nke nipa be su start over again yaw ensem asasem na wa boss on the nkofu bebire ade anyame de che omo ankasa omo ntima start over because oye ba ko anye yi ujato yes baba ko na anye yi na obi nsa ne kura mu nti na anye yi amana adwena nko ho na ogyae to ho na ko start fofo ne no abo ne fom zetu de ne wo de ahefia ba efo so omo na eye no nanso na nte za ba ko no start location no na emu ano was a san location na nke befa wan hunu ne se de ofiri se adwuma na na enye na ko select adwuma fo na no nso afedi no nti no na brabo na ye miserable na wo su se na me mesa so wi ma nye ye obobo so na ase nyame adi ne hwamo nanso hunu se abrabo no awurade timi buo ni pa so mani pa bo nya right location be yo se awurade nso ma Abraham biansi otine maame na busuya na jane na efie onim se ho na wo so obobra no obobia emfa se nya awurade ne no wote na wote se o ka kire ne se firi wana ne waja busuya ma kadaachi bi Abraham be bo awurade so bo ko start over ko betra vioza amana za fie de uye bibia emfa enu ndi na emfa ye no agia tumusa on kai kasa ye na wakan say he need to start over again. Now we start bibi again so there then you need a different place to start it again. Go particular place bi amfa nti na ntra wa dia na na ewo ho bia na atigata ho na nkofo nya omo pe but ho nya omo kono nti nsisaye be na ade bem before you start it over again bibi ni hunu na yese awurade agbo no so bo kuro na wakotena mu no wo munyira mpabo ayeta awoto fize kuro ni mu no omo sole bi afuom no omukọ ofrefuom ba ade asa o hye ne chele duale wi akoda enti usu koton mpabo wo kuro mu a emfa enu njese mpabo aton nya waduma you need a different location sa location de omo pe life omo pepie omo no omo afuom sam nya omo lie etu unya ton ebeto boutique no obi no ukosa kuro no ebeto omo ye fashion desires omo no ne ko word ne ko aye sankofo no tontoma ye beto o pebi apam no de akwaye kuro bi ya start CC estate e won ye ton cement it is what on wo ba bia no masi omo dan ye wie kuro da dem bantima na ton cement abeze ni baze ne nto da bia ne omo beto no mgo ye alteration omo nto mo ma but who call sabe palaku utrapalaku ko kongolia afi na ngofo osisi adan to the cement ne ko ope uko start over again definitely ebefa vise ehọ no de adwuma omo ye no de omo hia na ka de no anokwasem o nipa be ratu ya se ne ye bereza di ayete se nyame tan ayete se ye nkosofu bi ho ayete se ye nkwaduro so ya adwuma no ye ne first amfa obi na ye by location nkoa ama adwuma na amfa we need to start over again we need to change our location ni etimi start bi foforo se radical Abraham se furo na no de abusem de sometimes ufie wo ya de amfa ufie wonyime ebesei de so okotena bro no foforo so na etimi nyem omani mmra omo so na oto obedi na oma baby enkoso ntra wan start over again problem ya na muani and bia ni awrade wo problem no ya wo school ni bi tnas no akwara ne bongoma pa o maame gini di papa gini di won do ko saito nanso ogina pieces wo saito no ni e mane ne international school for ko exams JHS1 no watimedi wo musu nkunim sa akra we three exams obeda faili ya o maame mo we hyeni mu na akra yi ko e no ko twere nsohwe ya nsohwe twe ni mu no akura ni nimsa ne eba no wa twere twa aboro so akira afoforo obi oti kuro nim ne mpatam abusua nim ne maame no enimsa me bayi de oyi 8161 na dia ba fie ya yako maake ba ya akura na feli eto asumu ano dey wo skum gra ne nsowe nya wanya e wo form kura no eye 90 ubenya 99 98 100 over 100 sani ya de manu andi akura we se school wo mu nyina ekokura wan ne o mani da so e ba ya ne o kire na de wo school ni anu onu twa 40 over 100 no onu mu matima pass akwa na mpasse ya omuko a e fra baba na Elizabeth ni enso he nkodi ni ho ma kia mano no na yire di Elizabeth na yire jana gina japade nyina papa na ye depress amada name it what din no a wango hwe ne wa twere wotwemu na sen femfram
wonim so otua oba bi aye no bone so ka e de ahye obi ba afi no start na brabo anan start over again na di we yaba akura ne be ye na ebusa metwa na we de enti e ba so mo kwagege na damfo ne kwagege ne o kire na de kwagege na watwa onye school kama no so mama monye mama ne mransa ye nkwohwe no cafe bia we mu atwa de aza me de avedi eduru one ye de ba ya akura na mpase Elizabeth ukodi agura na there be what start me masem on na asem we de a teacher for ntiase ne headmaster ntiase eno mutu akura ne for say you need to start something again agura say da exams am train school me said the munim zametie ne medima feria me nkobiem school na na em say mpɛ me ho na eche timi atwa chen kura wa bon chen ya pass akuru kura atwa ne de na me se me nko wo de mfam go sua ti ya me school ne de mo ya me yira na teacher ni ka chere mam so ba we pass de ma ni sua di ma me ka bibia bia wo na do ma chere ba we die me ni wo ni mu me ma ni sua di ma okay awofo so mbe ya ma ni sua wa kan no so wo pe ye be de no teacher ni se da se mo hwe no kra me hwe me de me ni wo ni mu ya kasa nwa ye ja to teacher yi convince wo kofi on sra hwe wo convince akwan so okay o me school mo biem be do so mo koya o mo de ne be fra no wo ka tere ne agreement o be ti ase so ni junior for ne say kwotena classroom am ma kasma failure beto om en na ye na ni wuntu om be so but ye control di obeto ye control di am fra me ameba so be ti ase dia teacher ni onim ne wa akura no say no nko wa dia ya dia to ya wo ma ko tena se di exam je she pagya baya omo an om ti school no na ese kire wo akura ifri he ya wo kire omo ma teacher ni bi so panyini bi o ma ka exam na bi no ono nso se na yire eja no no akohyi oba afufuro bi oba ne de ni kunawu odi ne fie be hia ne dada ama ne ka exam na ne dem onsi exam na ne fom ono aduane de fie de bre no oba no so de Elizabeth di papa no so afọ ya ma oba wa be yi na free ya wo mu to ono so hia din Elizabeth no se Elizabeth atwa se won twaye se wo ye good se onye good se onya bibi wo 100 achi angode ma no okay ebede adwade na correct teacher ni de so onim ne wa akiri no se man ka se oba ni nim ade achia me nim ne course we man ko bia na sam na wa ye depress e bia wo try exams no yare me nim ade kura ka mo ma mo be ya tena fidie na mpesa me ka you need to start something again start afresh e man ye si nani mu abam me ko adwuma bia ma na apam me asa adwuma na ehia undia ne ohia ne mpam dress fab tie bo fa bag bo achize gogosachi no na ko mbega so ye banka so go na o producer o SOMPA ko ya ne obetimi abefa okay eno hwe na police de bia ma on kra pa ampa so yeso oba me ayiwadi una so ayo police na ayo commander na ayo hwan obua SOMPA se mpani bana asempani ba producer na e kasa o se me aworo aferi obepa cho ni anworo you need to start something again ya menye saade ya ni ntum nya me ka cho se gamisu no me wo me kuro me pesini moving acting because ya mfama nsu aduma me wie je che so ma nto aso akwa izo pe bibia ye me tumani nto obi anim die na me ya abrabo be fa ama me ya me na mu ana mbetena agwo so na me hunu se afa ya ti production ho na mkojon ye me kwa me nkomo yi obi ade me ho osere nipa na yeso obo amde mo bakuma se betwasini ni bia bonze na bamabu no okọ me da bi piem me da ya be wuram sam da jago mani abrewa koku me no mu hyezo afi na ebete asi kodwo so entini be da ya timaduru ha yawo etimi ba boys ne se obi fofura ba ya nyo obiem mo ji esika dia na mo koya nyo obiem na mi wura mu fie 1 by 1 because ma me jon ni ba ne be ko me ngon di metete me wura fie na mi tu amofunam dia ko ne esi wo nyambotide ohwe ye ni se da krope wonzo ayese na na ma bra me de ne sa de ne sa na convince ma ne bi na convince me ne nya nipa be 5 ne akosta wo so mu nyina asa aba nipa nso ye gigi iska so ntwama ya hon no ko wonzo ko ogodi mo aba mu mu ye 6 times ni etoso se so mu nyina ba bu obi a mabiem tini aya ne se mi wura via me se ni editorial registration fee we ndem nim so ye good me metua ama do the yenko we ndi ye good me kan sa na sa akoye te se yate ene sa de aye beba
so wana utia dia nyam dia me mfa ho meba me ba be jaw yaw me ba be jaw no maba e bi ss am registration fee be wa go dia 20 cedi 30 cedi me de ne sam go dipa ma be tuam go ton fon ma be tuam na me nyom nyina no mo bae ya wo mo bae na afedi ya director radio ni madwuma director radio you good o twa movie na perfect o timi the stars ba se ye ntwa bo niska mi wura sika ni owe ekrum antifosu ya nyame nhira ho one ne ba big joe nam se ma mene na me ope masem pa da bia am so all night ni ade ndo ope masem nam se mama manye obi a me talent no wo bo am wo be se etwa movie ye pe 40 million pe yenya sa me 40 million nyesika na de pe on the pay so ma me ne he meeting was unti me be mo ba on pro bi obe guarantee no onye serious na ye ko fast of panyi bia no so dwon obi no be guarantee na jiska ma am data sa am ro ya be nkwan aba o de bigger quiz aba o de fifi burukutu aba na say ayede ye hu omoda ye do ma be fra ye ko ye twa movie wie ne ye ko ye premier ye lunch ya na ye 15 million ye ka ba ye be da atua yawo me started say me ton CDs no me ton kakra be 5 million be kan ye nya 20 million data na hwe nim guase ye ba o de 20 man say mfa nkoma ma me na ade echi na paba moko ja kaka 20 million da ho ma me hu mi adareta we start again am no di hu nkomo no ya wa fe di o tweme am ne busa me oye ya no so mu ni bi ba data na ka yense be mehia ni bi ameche no me de wunti na me de ma se nko be boa mo yi no no so amfo nuru ba bi o kwa ameche no ka sa na ojai to ya wa fe di sini no ma be mabu because obi aba ba bi ama ye sini di ayeka ya fe ayeka one day mi wura madam for dem akocha na Thursday ya wada madam for ne de ya ba for che ba for ogoso TV kura mi ni bi wo medem mi du ana ni TV atikopo ebisi ho abroje yi yaba izem abroje giri yaba izem sede kwa apai sede kwa omo ba advert ada ya na de chinya omo ye audition nam se me sinina mfa ma me amefa ba foforo you need to start again pie free you need them wa obi amekwa cha me bie get ya to say me we mani to we nso ma say pie kwa ku kwa e kwa man fi no ko fa ba gede ntade me ensa shem me ba kuma se culture center sometime me see ya na mura ho na me toso 175 nipa ba twire bejimi twire me din wi na me na madum akoshia da eta na oba ye twa movie ne ye de ka na oba ye no na esi se omo ye editing omo studio ofrem ye gwagu ha mama ne nam se mbawe ndi was ye beboa ye so ha ne ye editing be da form ho na ne mkoda ho manya nipa be ko ho na makoye audition na maba afede go so ni no a yamfa na nto adwuma mu wan ko school no wa ne sede kwakwa the whole Adum TV show makoshia na mama abran na nka mpesa mbetun straight on eje me owi od madane ne ba on ne tumefo ewie ya masheshia ofa yumo afedo mu nyina be fan comedy first me ni paketwa ya ma miska kakra tumi han dan okuruma ya chem TV ya chem darling me bon kakra fast ye na me de ye na me ye ya afede madane kumasi ni you started again. I started again. Zimabamu bu is 6 times. Ni otosu kwa nkwaje bosi yako. Saadi yodi me yimi huwa mfirimua. Ya ene na obi itie mi SOMPA TV, SOMPA radio no. So you need to start again. Rebranding no. Na sini na me pecha menya. Na me first sini kwa ane so akwa the comedy show. Ene faye. Ewie afedi ya mena mabe TV ya me presenter o Royal TV. Aside on afe sini fuwe na efremi ya mene godyo ngaza mwenye na jeje. Edima be shem mama bia wotomba yere na ye pamo no emfa ho ngwaduro so ngone nam se ye mpira obi ba bia omo kire se ko ne ho be kwa akofa ma you need to go and start it again abefa ade na emfa ngwan no ye bone me terms ba ko no me se me ngwan no ye bone osimi ye dwomanfo ndi na awurade mpema se obi nso afo obi yere nso sela wa ye ndi be ngwan no ye mfo nso start something again bibi betimi asi niam bibi betimi akoso emo aba mumu me na me bi adwuma pao na adwuma na duru se na adwuma na tofom de ma ni wukra se nipa be hu nipa na mbe so be hu no no ana obo afo betuma mo start bi nti ma ni hu you need to start something again ya na ofutuo ni mu odu pa ofutuo we no ana nipa be twa bi anwumiri nipa be twa bi anwumiri ofutuo we na ade aba ne no kofo we ba hu kofo be su ebi agya o madwuma kofo gya o madwuma because of ekwanya km for fast be tu no wantiasie wadafie su abremu nyame ama ne mpai bo mu heda kura di nyame atam ene wote ne ba bi
minim nipa bia ye tu ni firi asafo ana oba ahojo ensu ateche mu twon oba na na se pe 5 million emre me na tena ateche so opede a o tena ateche ni ma no de wo ye ni fita o kire obi wo ha ateche ni nipa koro ma duba no a kire o kaase bonzuom bonzo wo ye nice ase ho na ye na adwuma o hia no udi ano je ka ni nyina yo se ko obeba no ma ya wie no ade afa ateche ni mu akoye o ye wie ano ade aba bonzo no ma be bo ho beba na esi ho na wana ayo ofija adwuma no beba ni ano ahoro they don't know the place obeko ka na bebo afọ ohun so manya ne mugide o ya osebra no ama direction no mateche na abu of me sign na asa ateche nko o se abra me wani me ya me sere wa abra ampa so obi antimi nya o ka ne ma de sa afa de what me bia me na nya sika afele and the mechanic wa afele ama afa de ukọ ho asa aburuchi be bia na ya ateche mu ama ne watima go tu sika me ya ton land ne de amana o pipa da so ahoju akire ya plot board ne watima to enso one start again and o ya se me cry bia me abira page adu ya pam yen ko pe ba bi ntina Ghana de oniska asema mobo sa na mpanyifo ne ye yanka abrabo na ye den ka woni pin you need to start it again who aburuchire udiska ne ba wase adi oyira di omanu adi wa metuska no ba sela wo akonye de kwa aburuchire no aburuchire ne ma o se eska ne mo abamu mu you need to go back. You need to go and start things again over there. Now, if you want to be paid down for, over be your brother from start again. And as you know, food to is what. Ya me come be as to me the time na pon because and some you from manu says here and mo ba mu o the bill or so be catch you send you see peja baby anu wo ni baby na dan ne tie aye be ka say wo extension ayi ase ndu ontum video na ateche bi ade ni koma ne afedi aso na be ye fe aye kra be nipa abamu che kane no a anka you start again ka mo abamu muda anokwasem papa bi akodo koku abusuan ase so o masa asole one day pesa ya abusuan ase ya gini nyina afiri nsem papa ni tu kwa ko obi kurom kwaji obi nso so ya me nche no eno wotima ye awia me ya cha mo wo eka so che abusuan de na omoje ye no you need to start again mema ofu ibi mu abam ya wuti konso ihu ya obi betima da na obu nsam ama waso ya fi konso nanim encheze amade uko ba bia na ya na ebeja na apam afiro ni be wo mo sabe media na mo amemeja no enfie bi no ubedi sike mu oduro enti na eba ne sa no enti ko ba bifufo ko starting again ma bibi hunahuna mu obi mfa ne 2x4 no ense osoloku aba no go osoloku no be ma yie na se ayede kokobo na bia na ho na abenya aboafo am mato aso am akọ start again dipa ya no menam wias na ya bofo abusua ye womfo aya bofo o man na yatim ni mu nipa aya bofo enti so aya ne na anya yi a emo aba mu na ye hye wonkuna wo SOMPA se mpe nipa ye SOMPA FM anwumire ne se you need to start again o store no ba bi esi na ya tu no pe ba bi foforo na start ni biem ampa na wo central market na wo store dan mu kese e na ya ba ba je afiri nsam fa kogu table so wo man tem wo e kine be dan boutique ko ye ne foforo na mu obi hunahuna on ye kura wo afiri so wo hu nimde ne awo metia me mu obi hunahuna ma chede ye hu me ya adwuma wuro ye won ma chede de me ma hunahuna me hu timi ye adwuma we ma chede resign yi me hu adi tu na me nim ba bia me ko ba ma yi me hu adi because mo gidie se osoro agya me bebi what's a time bia na me ko ba bia me timi start me foforo because TV mo bi bizam so what me free TV we ko TV e wo fom se be ye den enam se nye TV na ko peja me ma chede na ko peja me je o dem ko ya chede no ho adwuma na me na ebesi ampa na na misi sompai enso me ye kokoasa nke de be kam ya hyesa ama later na manim na mo so na adum eti ya asam no nya asam ketwa eti start again sempompo bo kra na wo kafie stand up you need to rise up come again na mpompo ne mfere anokwasem no wonu se wo yare ntimi anokwasem mfanya kokoasa na ona dem na ma yare anyo ka waze kokosachi dan omuna samwa come again revenge 10 you need to rise again go ya mishra